Hem anat a buscar el rector, hi havia Consell de Govern, però s'ha aixecat la sessió abans que poguéssim arribar. Sembla que ens hi fem por. El que sí que hi havia era el vicerrector, que s'ha negat a fer declaracions. El que sí que es va fer ahir són unes declaracions dient que no hi havia hagut abús de poder per part de la policia. D'una línia, per tant, per resumir i anar al gra, es denuncia públicament que, en tant que no s'articuli un sistema de finançament públic amb garanties d'equitat del sistema d'universitats públiques, i en aquest cas de la UAB, aquesta universitat paralitza l'aplicació de la LOU i el Real Decret de Graus a la UAB. Mañana tenemos que demostrar que están muy equivocados. Y además se lo estamos demostrando todos los días, porque el grado, de los 4 grados que la autónoma ya había publicitado a todo el mundo de que iba a aprobar para el año que viene, uno, por lo menos uno, que es el de traducción e interpretación, así ha echado atrás con los estudiantes. ¿Qué nos demuestra la lucha que han desarrollado los compañeros de la Facultad de Traducción e Interpretación? ¿Qué nos enseña? Que Bolonia, que la LOU no es inevitable, que Bolonia y la LOU se pueden parar, y la podemos parar nosotros, porque sin nosotros la universidad no funciona. Però, sisplau, avui, demà, els mesos que queden i tots els cursos que estiguem, tothom, tots i totes, a l'assemblea d'estudiants, l'òrgan legítim de decisió i de representació,